Your friend Reverend Isaac Edu, ubet me a friend me pakwesi. Me no share obrasem ye nam ni edim komo. Me pa chom ne wo friend se wadanfo no hwe ne yi. Enkonko dru baabi na wo hu obi enkoka kire ne se wo ye madamfo because of papa bi a wo ye wo. Aduane bi otoma wodi ye. Because of entade bi odema wo hye ampa appreciate di obi aya ma but nyu obi aso na ye wadamfo. Na mawura mfise ne de o ma won tade ma won toma no emma wo nwoma ni nyina na kye na obetimi akwakwagina baabi asade egu oni mase wo mu se ne wo de wo ho bonkofo bi o se wo mo ye wo nafofo ne so so wo mo yi wo ma obi ma wo sika paatu botom ne so wo mo wa wo de sika ne ma wo wi at the end of the day ndie wo ye wo akire ne kura kwa ma wo sika nkeye hwe wo right se wo make friend and na wo choose friends but nyu obi aso na ye wadamfo. And no Facebook cry or confirm ni wo delete. Obi wo wa o wa brabo mu a emwa and confirm ne so ye wadanfo ate. Ne mfiti preko pem free obi ase wadanfo, mfiri obi ase madanfo all because of say one ne koba. Na obetimi ni nkofo bebere akwa. Me ka me chiro atade bie no a wo ma obi. Empabuo bie no o ma obi, dwetire bie no o ma mfa bi ma. But enyi obi ye sa nyoma we nyina na kyese wo ye wadanfo. Nemum die wonne ne spirit eye baako. Obi be ye sa nyoma we nyina ama wo ne so ode ukonuro so na wo sew. Wode ade na fa baabi ana wode akokonfo bi ni dinsini o se ye ne papa. Na ye ne papa betimi abra ne krase. Obede wo hu. Obi wo sew pa esoso to aduane ma wodi. Obi ono di wonim ko pa adwuma ma but ono asoso na mpewu yi. Enyi obi na e wadamfo Facebook e wo confirm and delete nkofo bi free wabrabo ji nkofo bi free wababo na enyi obi na to aduane ma wo kyese wo pe wasem. Be ma bi wo wa won sika bie no onfa ma wo oba bi wo wa akrokro bie no onfa ma but okrokro doesn't mean so pe yi. Obi krokro su no okun obi ye wiye pa ne so na esai wo hwe nipa yie na hwe de wo friend se wadamfo yie na wo predodo utra kema obedi nkomo udi nkomo no bi soso pe o se madamfo no no otu abare no ana wotu abata no na wo ne koba the end of the day no abrew class no abrew adwuma ase o predodo. If you won't pono, I'm free, mammy back on a new moon and a pewasam, swinging a muyanum, Nasumun and a pewasam. It is dear one near copano or cancer much than a year. Namuasembia meka, Miss even your best friend. In common winning in the 18 nano, obey you so as a weapon, they fight you back at the only benyasem. So when yasem me and Yason one, secret on in the shire and all of the babousel and wakon. Delete people. Jinko fobi free wo. Nimposanka wonko won nante na beboa wa eye. If so what for nipa bebra woni omokoba moto nuane nyina ade ma wo edi na so omo mwa wo. Omo ntu afutupa. Omo ade value bi amfa ma wo na aduane otoma na mfa so ne sen. Ndio beboa wo ene dio beboa wo ma wonya ba bi agina. Eni se wo good vision spiritually so odwene ho adwene pa. And yet, you are doing one number 20 and in the mountain. So, at the end of the day, will say, lead you to Kobebia Enge. Be very careful, the one you call your friend. May I accept you be our brabo, and Mako Mobiama. Nadio Babano, make sure say wouldn't know why a cross check. What checking of Miss Obabuao, even so, Baby Po, and a 1 more. You're very careful. Entuma batano na be maybe over entuma batano ufonso contact bi wona nya delete because that cause na ebe baba no emwa. God bless you so much. God bless you. Bye bye.